Sau pongut ki samla pule na ka kur sela ki bla pas bah shakmat haki artli kedan pule kata ke SSLC bat ke HSSLC Jones nam arhaja apulai kila syak penkup burom dagi kusnam halaka sengkur pelun kabana rilum khasi ba rilum jentia haka jingelang ka sengkur pelun kaba katai jing syak penkup burom akan tup kerpang ru sai we bla wanra ikan nam ke burom halayeng halaka snong kathau halaka kur hibro away haka ba ila pendap ya kedan PhD na skul ba Nehu Maulai Long kabakani ke jing penkup burom latip ya ka kum ka third academic award ya kate ki jimut ko buram ye ki samla pule na kate ko kur lapulong ha ka jelang ba kerpang jung kate ko kur ha ka sitrik unaitong arhaja apulai ha James Memorial School ha Umbir River District kabalawan sakhi de ki khot na ka kur sla na keleng kerilum khasi jentia ha kate ki jelang la sakhi ru da jingdon ki kendram ki lendan kate ki sengkur ki bakanthop arngot ki MLA na rilum jentia kata uma kermen sela kum ukongsan bat uma wailat ki sela kum usumbot kongsan kenmau kene kelong tang ke jing sedang habangi aye pi ka award ngasai kong na kapor habangi aye pi ka award ka banung kong hi kwa ban ai men sem su pi pada ka jo kapor kan long ke jing ken mau ye pi ba dang don shibul Kikam bakin haple, bakin hap trestom, bat ni kum kekur, ni pai kemat syafi, kikon samna jong kekur kejongi, ba lasai la shisni, ba napeng jongpi, kimi kita ki doctors, kimi kita ki engineers, kimi kita ki dong trei, haki benta ki paper, ki bamdei pan trei tang na benta ke yin ke jongpi. Kibam dei ban trei tang na bunta ka snong bejompi Henry ban trei nak bunta ka kur jongi bro ko weo laga ni phai kada ni ai la ke tiba tripling sneo ya kijing jompi hamni ngatip lut ban na preng jongi 90% hamni ni wan na long ye ko bedo bro ngit Henry ai ba kata kan nom long kijing khang la ai ba kin long ki batrai shutong kumba kinong tren haswa jong atila kren kumba presiden ranba jong ila ay keduksa nga dengan ong ye pi ngan don kam ban ai nuksa ye pi chata shikiwai state lele shikiwai chata ngan ong ye pi tang ye la diro la na phai yang i shipau kat san sedem menchua ngam dong ye ngam poi pakhat bangan yeng hat mat joki ngam tip ba tip ngadang yo lat na bangan leitang shabab jong ka state ni khaya namar yala de nidon khatwei mut shipara ye imei ba shushong haye ipa ba shutrai dalla nimdan gi popule haye ba he yang amdon ba nang basta ngaro shudon go ba imei kha jonga ibalong inong jai bai pai kan shong sho bagi la yorok shwe ishim no ye ipen late school ye na ishim har ta ga lai saus na ipen late school ye na nang ka nasdang man late school na do nang ta nasdang ya ka jing yai jing ki jong hadin bangal jab shong ye class 5 class 6 nang ta na yele ye entrance test JNB Tehan ting pol nandol ban persniu ipi nama ki story ba to kumjur ki inspiration was layo na ki namba dumi retang we kumbo ong ima berkat namne ba kumjur na ki namba dumi ki bala ki tren swa ke ki ba persniu long nisniu sarong ta si la yo kan ki awadis ki ba ma ki ba pass bahai ke exam hanre doni ta ki sniu puter ba nim yo ek ta ki top 10 la ki top 20 hanre le kador ke por ke baro sunan ta gao da ka bupurom ba na shibi ke ka permission mo I would like to request na ma parhat ba kumju na ka kur ba sewe ba lamba jong ke ka kur jogi ba next year ya kino ki ba yo ya ka top 10 da ka jinge se tu ni primary ngin ai ya ki top 10 si sila na ka kur jogi ki bala bang ayu ba na sing ka
That is top 20, 11 positions to 20 in I 50,000 each. So ngamtip your let's say di Dangdor di under matric Dangdor Hanis, so try your best. Di under 12 group, hila try your best. Nah kalian cumi kata kam DKA bagi I ba hila bang achieve only for that 1,50,000. DKA nga kuah ni bang pasti ba. Nah kalian cumi is a small contribution but encourage nani bang pergi ba nani cumi rungi kuah ni bang contribute. And I'm so sorry this time we could do anything for you. And they thank the mementos, but it meant a lot. It's so beautiful with a poster and a pen particle, and then beautiful wordings. Congratulations, you can make hard movie. But I believe Hamtam in class 10, do your best. Not only for next year. Hanging and declare rock ranele jongi Mavela he'll agree with this. We'll contribute together whatever possibilities we can. Katbang idanglo ki Emily, Jogo State Meghalaya. Will continue this. And then you are singing along to Emily, I'm not sure what to Emily, we will continue this. Ni kum ka singkot sela ke sijentia. Ta ka singi ke strik dum Julai dum tema ajar Julai. Bila pelong ya ke kum borom ya ki samla puli jong ka kursla dungi badan ka blue new trip. Kiba pas ka first division ya kiba kelas 10 but yaki ba pas ke kelas 12 but yaki sport but kumju yaki ba pas ke PSD de kan ni kadai ka jing ai award ka balai ke jongi akan ni ka snem ngila ai hani ha po umbir di boy but ka jing thmu ke jongi kalong kumno bangin pen encourage ni ai mesim yaki samla poli jong ka ko jongi bakin nang te sitom nang minut nang ba kejing puli jongki kalong kejing mentoy kani keburom kani kejing kerku bakin pas bah nak benta bakin yok sisai tak usok batiang kejing puli jongki akan ni ka brief new trip kalong ka jing sungsrong ngi kum kekor kum jo ro ya ka ri ba bedu jongi amar ngi kum kekor nak pos kapor ni ni kenduk langgum ni ngila yok ban neng ban kral ki kumno bagi long kiba don kor don borom kiba tibru tiblay bat kiba tips ni bat kiban kier kamtam hakini ki kajuk ni imenta ka kiba bon ki jing jing tenjo kamtam ki samla ki kenduk len ni kum kor di lembaga ni program ngila yok ban neng ban kral ki ba tip imski makin imta kalen ki tibru tiblay kat kum ka riti kedustur jongi kilong chua menchua kemudian akan dikabri punya hukum. Pat mentau senem ngis no sarong ro ba ngidon kum ba sau phuwengut di samna pule ke bang omne ki ba pas ya katen bat bel bangilayo pan kuburom ki bat iwei ngelayo ban kuburom ya bela pendep ya ka PSD amar ngis ngutho bagajing yo pan pendep PSD ndai ke basuk babon ki jing ndai ngikum ke kon ngi ai beli kerpang ya ba ilala ban pendep ya ka PSD kalong keburom ya ka kur jongi ka ye ka sembat ikari ka jadi badi jongi